kewan kan itu assessment dan reassessment kan kecing kita barat tu kan kepaklan cot pen dengan hanti dia masih itu dan kewan pun tu penglupot atau penglupot masih menghadong itu dah dikun dengan board engineer kan job kan tu kebetulan lalu tu kan pasien lah langsung assessment dan reassessment isi tahun lalu kedulu tante lagi kenan solo ini cuma kan lahir sensus ke empon lagi kenan solo nanti ke people saya kenan solo dulu tante langsung tahun lalu nangin dulu natu bangkuan rumah don kuan rumah umar itu musik rumah julai hui bahera murid pentada kuan pen anggur Vietnam tu ulah bangsu kacini je pansi lagi itu ngomong sensus cina ngomong lasi lasu sensus ke yang berbagai lasi itu dulu lagi assessment mana kumat terbang ahem along li doma abema di kota do binoma abema lapen la temporary si kebancon ulai pun kacini je pansi itu nagawan lasi lagi ili tum thanda ka pheri na ya sonda abe gubernur teks pembantu buat panda kali lapen aja kisung ini son kapre ka panda kali sedang ini tuh government of han konon isi kejalina tuh han ke itu nak kenang sot lo lagi ini tuh lahai alam kacini japan ba lahai itu mah obroti kado ke besi tame lahista tata bank ibijena masih mungkin alang itu pula ya records and that nil itu municipal border law now itu records biodata and kirim ibijena pansi dalam assessment itu lagi akan masuk kali puluh tahun ke belakang kumar atau misalnya doma kumar sih kita mah mau ini akisun puluh teh itu cini berada lalu puluh tahun deh nil itu mau record dulu puluh tahun mulai tuh kan aja rekam diklaim monster trace pun deh tapi cini pun langsung kan lasi kisuman langsung itu kami klaim bom cikloyon ansuse partang lo langsung akan assessment akan reassessment akan itu klaim bom lagi some government dan si new don han mapachini lo kita klaim dia han lalu nak kontak itu melong di Karbian Long West Karbian Long kali lagi olah sam si langsung exercise hidung exercise urban local bodies itu dan klaim bomnya laso long dan sini itu Karbian Long lagi siksidul binar pusi itu tak klaim dunaima klaim nangima edok dunaima edok nangima pusi Karbian Long Autonomous Council jini ke itu authority lo asalang untuk melong itu pil lo dan alang kan lo lagi ada itu meeting honorable CM Bapak Beliau Mohansar dan evaluate dan tamu yang bermanfaat itu mendapat meeting dulu itu price lo tanpa sini lo dan alang untuk benta itu kan langsung dapat klaim dia kan aja kom nah pilot jadi yang buat dia kan dan jing pengen pertanyaan kan laisi tapi ini ya bangke la assessment la reassessment jom si ini itu klaim perlu tante central government non state government non funding for urban local bodies at tuang kata akisik sak propose tapi on what basis di itu kan tangkap pusat dan rilis pun penisi basis ini dari itu orang kata ini sensus itu sih naik amurut ko ando mah itu mah tahun lalu gitu ada itu kan yang hello di itu memang rekur non yang tiga yang anda itu kan listed itu lasin nono bangki itu orang putih itu ahem abid lagi itu ini bisa pilihnya makan ini kali jen mana bang ayam putih dua sulung tu ke ulakan ini itu dia just nang itu ayam putih ko ando bang itu dia record ini dia bukan engineer siapa lang itu yang aja nang itu modal municipal border bang bang itu kan nang itu record proper record sedap pencelong format sih kosong kita boleh dia pak karena si kisuman along itu marjulong lo je mixed reaction dan dokok kisuman itu assessment paklem long ading tado paklem long le tado kisuman area lo sondo nili jong lo dilo sedame labangsu no ili thanda ka phiri do naya lam kamabe ili ke kabuji da to kethe kire si ili ke chikro mo to
Lasi itum jong si la municipal board tu nolong lah kami klaim mau jong si syarat nanti citu nanti pulutan te ili tum jong si pakliam tu nongli pulutan te ili tapi kopilo kecil kupo di tahun lalu kita dun pen bisa ali yo langsung lasi la bangke assessment la reassessment la bangke ni ran mana sini dia oke lah lo jenang itu enggak dulu kita la bang sorban mata ni era nang tu cooperation tu syarat pun lagi ada sepuluh lagi kapri ini alam kan kali je mau nang itu mau kuki la pusang dari panda kan kali lagi just for a record keeping in proper manner Mr. Borlo itu ada record keeping apa contoh lapian agak tame assessment reassessment tangde lo tangte ni tu melanda cingwai lo dari authority tu cingwai lo jitu holding tax aku tak militer doko posi undung lah sih kapri posi lah sih ni tu cingwai lo je ni tu membangkit dah ke maximum fees jatuh ke ni dah jiap minimum pen tax kirung sudah midu kirung sudah kompek kan kirung thegi masih ni tu cingwai lo lah sih nono bangkit ni tu lahai tak yang kompek just assessment sih yang actually kasi nilai appeal ke kalau itu angkasa na tu citu dong sonte tang misunderstanding jatuh ke beda jiap tang ka bol buji ke beda jiap dan ka peri kita tang alam kamar ati ke lake record apang lake akan ansot lake Assam kuala kali all over India ta la so record lake itu dong na itu sudah di belakang nanti lain lake kasi dan nilai appeal lo dan itu difu tahun lalu itu kita kira idea posi ini, nah itu kan problem yang bikin kan, semua bikin kan, nah itu belakang cerah dulu, itu ngomongin itu assessment kembang lu tuh nah itu cerah punya pasti, ini ada cumi lo, ada cumi tadi krim lah itu, nah itu kan sudah kan tak pilih lagi, thai ya, lapian penting itu sorry gambura tuh penta itu melahai alam pekerjaan pan itu penting kan aku meeting isi itu je rara tuh penta tenang gitu tanglo dan mau pulang tuh penta itu betul lain lo been hearing why we are here today is just we have come with the media that in order to give some clarifications because as we have heard from our surveyors while doing assessment and reassessments, they have some problems with some residents where they have not understood why this assessment and reassessments has been doing here. So for that, I just want to clarify to the public of this town that they don't have to worry or they don't have to fear about all this. Just we are doing this exercise is that just to keep the records of the property of the residents of this town in order to know better understanding so that your records and then your property records has been kept in the municipal board. It's not that for misusing this record, no, it's not like that, but just for keeping records and then functioning the town in a proper manner so that we have good understandings with the public or the residents of this town. So we have been doing this, so I would like to appeal all the residents to cooperate with them, not to have any mixed reactions or any misunderstandings or misbehave with our surveyors when they come to your residence and doing a survey. And I feel that you will allow them to do this exercise in order to have a proper records, and that will be good for everyone. So these Diku municipal boards are here to inform that as per this is a government order. So in the meantime, we have also obtained that the authority of Caribbean Law Autonomous Council to process on this assessment and reassessment of property tax under the municipal board. So
So therefore, all are requested to cooperate during the process. Also have to produce the required documents without any hesitations to the surveyors. Because that will not make you any or put you in difficulty. We will keep your recent documents in secret and we will kept nicely. So whenever you require, you can inquire from us also, so that we can show you. So those documents are required, or you have to produce the land documents is a must, and electricity consumer numbers is also required, Aadhaar cards, and your contact number of the landowner, so that we can have a better knowledge and understanding of the citizens of this country. So with this, I would like to conclude my speech, and I once again appeal to all the citizens to cooperate without having any hesitations and help us in this exercise. Thank you so much.